Blei pi borok ka kerteng kejonga kadai hababiang khasokma bat asyo masa asnong kene discussions bat nyadon lang hani borok kini ki ex volunteer bat kunju isar rapsan badai deputy director jongka NYK Shillong ni nakalian ki ex national youth volunteer jong pro nyutli ki district ki baham hapo ka Shatri jong ka NYKS Meghalaya kabadai ka tenat jong ka Ministry of Sport and Youth Affairs ni temu ban pelong ya ka get together jong ki volunteer baro ki ba lasakri adu usnam kedai spa kedai kusan adu usnam arajar usau bat ya kene ka get together ngintip kum ka new trip XNYV bat lingba kene ka get together nginla ban yelumbiang kawe kum sipara bat banginla bat perkat katu kene ki kam ki bermenra jimun to ya ki ulang salah te ya kene ka get together ngin penlong haka sautrik menai April arajar pusan hang ni apo youth hostel Shillong haka por sipo bujimun step te kumta ni kirpa ye piway ba pinpoilang haka tiga sengi kenang ba kali gaji kedulang kejongi tolong kebujong bat pila ru ban kontak hakini ki nomor beladon haka description harum kenang opinio gaji tip kebabenia kebesibun